Iti napalabas, impodnon ni Jorin tayat na kini Elisa. Ket dita anaburiburan ti balasang. Tasaan na anamnamaen nga agayat ken kuana ti baro. Nagparikot met ni Criselda idinaamuan na anagdatonen ni Jorin iti anak na. Dita anagsarita da Dominic ken Jorin. Ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Bagay kayo unay kini Elisa, Jorin. Saan ka nagbidto tanang pilikin ko na? Agpaiso, Uncle. Napintas, nasingpet, kanay ma. Wen, Uncle. Kat dagita talogading na, tinamagrusing to'y puso ng agayat king kuana. Nalaing ka ng pilikin ko na. Adda parikot ko, Uncle. Daan niya ti parikot mo? Ni Mami. Amok akontraan na lakit di panagdaton ko kini Elisa. Saan mong ipalubo sa diktaran na kani Mamim panggap iti ayat mo? Wen, Uncle. Nakasagana akmat kit di amang ilaban iti panagayat ko kini Elisa. Nasayad no kasta. Masapol apatip kerek ti pakinak na. Ay, agyaman ak. Nakaawit na matlangan. Wen, honey. Katagyaman ta iti Diyos, tanaimbag ka matladagos. Ayan nga ta ni Jorin. Oh, Ang mga no, daday jalikod. damagaman kit di ka dagiti katulong no napanwatla iji eskwilaan. Wen, honey. Napan siguro. Ta saan ni anasang patan? Honey, kuna na ising, nakasando ka nung matlaang ni Jorin na rimwar. Anya, kaya't nasawad sana na pa ni di pagkadalan. Napanan na nga ta. Kuna na kami ni di kalman gawan klase na itangal daw. Hapay nga ron ako na nakinisasya nga adda klase na. Daputa kaya't na tinumiklik. Anya, Awagak ti anak ta. Amwat no sa dino tinapanan na. ne. Tilugan siya anak ta ti dimteng, honey. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Dahil ti saan ko nga mo. Mami, Daddy, adda kayo gayam. Wen, aguray ka. Nakasando ka na pa ni di pagkadalan nyo? Ay, kwa, Mami. Sa dino tayo tibag mo. Kwa, Mami. Awan klasik akas inbagak kada kayo idikalman. Aniya. Honey, laglagi pang tibilin kan ka ti doktor, asaan ka unay nga agpungpungtot. Nakasano dya kag pungto, ti dito tagol-olbod ni Jorin. Diyak namin kahit asumurot kini Sasha, Mami. Wen, ngapapray nga rod, anagdaras ka ama pano ni Elisa ti kakuyog mo. Ay, Mami. Kaya't nakadi asawan. Napatpatiglatan ni Elisa kan kaangam ni Sasha. Talaga asan ang maikat iti panunot ko.
ti panagaram ni Jorin iti anak ko. Sigurado ano maamuan ni Chona. Dakkelakit di nga iskandalo. Kat amagan no ikatan na pay ni Elisa kas empleyado na. Ta sigurado saan nalakit di akayat ti anak ko apara ken ni Jorin. Jorin, iho. Anya ti pampanunutem. May kulkulin ka. Kuha, Dad. Makonkonsensya ka, gapo iti panagulbod mo ken ni Shasha. Saan, Dad? Anya nga rod. Ni ka di mamim. Tanapat patigken ka ni Elisa ngam ni Shasha. Tadakas ka di. Nukas taman bilang, Dad. Kwa... Saan, iho? Kanya kumamat ti pagdaksan na. Apay nga rod akaguranak ni Mami, Dad. Amang isakit kini Elisa. Gaputa sana kayat amat nagtiriknam kini Elisa, iho. Iti anya arason, Dad. Idinto ta na singpot ken nalaingmat ni Elisa. Gaputa na kurapay da. Taumdas ka di day ta arason. Tapno iso ti agpili iti ayasak, Dad. Aguray ka man, iho. Madlaw ko ket. Kasla at damot ten panagayat mo ken ni Elisa. Kuha, Dad. Sungbatan nak. Ket saan ka kumanga agulbod? Anya nga tati sumbat ko. Orurayak ti sungbat mo, Jorin. Sapay kumata di nakpaglibakan. Ibagak kada kayo ti podno, Dad. Nung kidawag, adiyo ko maibagbagaki ni Mami. No pagsayaatan, apay kit di nga ibagak. Ikarik. Jack ibagaken kwa na, iho. Dad, Sige. Ibagamon. idirabi pinashare ko ni Elisa. Kat imbagak ti ayat ko kingkwana. Anya? Lukasta, pudno ti atap ko. Nga adda panagayat mo ken ni Elisa. Nabayagan ana idumduma tirik na kingkwana, Dad. Aginggang impudno kon kingkwana. Ngam sigurado ka kadi iti ayat ang marikrik nam para ken ni Elisa, iho. Oem, Dad. Ay ayatak ni Elisa. Nung pang-asiyo. Tadiyo ko maibagbagaki ni Mami. Wen, iho. Namnamaem adwa talaeng amakam mo. Amo pa yun ni Uncle Dominic, Dad. Oh, apay nga imbagam ken kwa na. Saan, Dad? Ngumjak amo. No asino tinakamuan na. No saan asika amangan no ni Elisa? Panagkunak kat saan nga iso, Dad? No saan nga iso? Mabalin nga rod at ina na tinakaibaga ken ni Dominic. Siguro, Dad. Bayam, kasaritak to ni Dominic nga ilimod na ken mamim tinaamwan na. Hello, siya, iha. Hello, Auntie Chona.
Nagasagpad kayo ka din? Wan, anda ako dito'y balay. No, kasta. Umayag di kahit tamat lang. O sige, orayan ka. Oh, sige nga, Roden, auntie. Bye. Bye, ha. Sino dyan mawag, mami? Ni si Asya. Anya man ang timbagana. Umay ka no dito'y balay, takayat nag-amakita. Da kayo nga tanga agpay sa tigagara na, mami. Wino siya. Siyak mati ko na kayat na makita. Kapunta ka sang sangput ko, manipo din di ospital. Lasaya at no kasta, mami. Aglalo ko't adda pa na. Anya, rumar ka manan? Adalangin nakgatangan ni Jemol, mami. Kit amangan mo ibayaga. Saan? Di ka rumar. Tapay alapdandak arumor, mami. Gaputa kayat kung agsango kayo kini siya Asya. Uraya masumangpet. Anya? Win ang saan mat asyak tigagara na, mami. Isyak tinrason na nga mamok. Sikat ti kayat na makita, iho. Anya? Wan, iho. Iso nga urayam, ha? Tapno makapagsarita kayo. Ayon gayam. Ni dadim? Remor, mami. Sa dino tinapanan na? Iti ayang da Uncle Dominic, mami. Anya? Oh, tila da ka sa nagbalon manan iti numanda kat mabartek to manan na sumangpat. Oh, adda ka di bagamda na kaumay ka, Victor. Dapat nagtiba ka, Dominic. Ang uminom tapay nga muna. Ang daarak nga intukot ko. Sige. Da irapinda nga rod ti uminom. Kompleto ti balon ko ngay may. At dapat ginatang ko apulutan. Da ito iti magusto aking kanumay ka di ti balay, at dalat na balon mo, Victor. Sige. Saan ta nga roda na paipayagan? Uminom tan. Sige. Ay, madinsa. May kawa ka. Nyagayam ti bagam ako nam. Dahito ikat, maipapan iti panangipod no ti anak ko. Iti ayat na. Ken ni Elisa. Isuga di ti pagsaritaan ta. Ibaga ka nga ruden, Dominic. Abay, di mo kaya ti panagdaton ni Jorin kini Elisa? Aman, kayat ko. Saan na ka makibiyang no asino ti kayat ni Jory? Madlagayam. Anya nga ro ti problemam? Ti asawak. Sigurado. Di na laki ti kayat ni Elisa apara kay Jorin. Man nakibiyang ngamin di asawa. Anya nga ro ti kayat mo mapasamak? Victor, ipagpakaasik. Di mo ko maibagbaga kini Chona. Ngayon pod nun ni Jorin ti ayat na kini Elisa. Amom, Victor, pagbalbalin na nakachismoso. Anya? Ilimod yo kini Chona ti amin? Wen, gapot alapdan na lakit di ti panagdaton ni Jorin kini Elisa no bilang maamuan na. Kasta? Iso nga agpagpakaasiak, Dominic. Saan ka nga agipulpulong iti asawa? Ulitak, Victor, di mo nulitan. Pagbalbalin na nakachismoso. No, kasta ti kayo, diso. Bibiyang ko kuma. Agyaman ak. Ipagpagapumla ko man ken Jorin, Dominic.
gaya man ni Jorin dito'y balayo. Wan, kat apag isutiya ay mo ta makapagtungtong kayo. Auntie. Ngamin, no awisit. Nakaad-ado ti rason na. No sana busy, ada pa panan na. Uray ag malmalam kay itan nga agsarsarita. Dito'y kanto pa yan namang grabe iiha. Anya? Amangan mo't no, kaumanak no mabayag unay ti pan nakitungtong ko ken ko, auntie. Saan? Siyak ti makam mo. Okay. Amoyo. Magusgusto ako na ni Jorin. Ngamin, nasingpat. Talaga na sigpati anak ko iha. Dahil ti maipagpanakil ko unay kan kuana. Naggasat kat nga tanti babae ngayatin nanto, auntie. Uray sika, nakagasgasat ti lalaki apang yawatam to iti ayat mo. Ay, awan samot mayat kanya kanti. Agbakbaketak samot din na balasan. Oo. Apay, di mo kayat ti anak ko. Auntie? Napamulagat ka. Sumbatan ba ti saludsud ko, iha? Auntie Jonah, ni Jorin. Umayan dito ayan tayo. Atay tan. Mami, siya. Magmerinda tayo pa eh. Agyaman nak iho, tanapanunot mo matlaan apag meriendahan to bisita tayo. Wen, mami. Nakababain mo't no di tayo sa ngayon ni Shasha. Makita mo iha? Very important person ka iti anak ko. Agpaiso ka di, Jorin. Very important kan ka. Kuha. Churin, apay ngay. Agbabaid ka. Sumbatam ti saludsod ni Shasha. Agpaiso ka di, VIP akan ka, Jorin. Ha? Jurin, iho. Kit-kita anak matlatan, Jorin. Ti saludsod ko, agpaiso ka di. VIP akan ka. Wen, Shasha. Agpaiso, Jorin. Na yan. To'y anak ko, takas laubing agsasao ita. Nakaroon sa unay ti panagbabain mo ita, iho. Agyaman ak, Jorin. Agyaman ako, Nay. Ani, jay matlugan ni Shasha tinakita kapimanaw. Wan, nabayag dito'y balay. Kunakno dito'y namang rabi ang nagawid matad. Babae ni siguro, iswa nagawidan. Mabalin akasta. Nga mamo, nalaos ti ragsak ni Shasha ang nagawid. Anya tiga puna. Tiya ay na dito'y balay kasta. Wan, ang amin, inamin ni Jorin nga anak na kanukuhana. Kasta ka di. Anya mati inamin na. Mabali na saan ka amamati na maamuam ti agpaiso, Victor. Anya ngamin day tahani. Imbaga na ni Shasha a VIP kanukuhana. Kasta ka di. Wala di. Katamok. Dahil jayan ti pangrugyan ti ayat. Wano panagayat ti anak ta, kundi Shasha. Nalaos ti ragsak itay ni Shasha. Iti panangamin ko a VIP kanya. Di nalam mo. Anapilitan na klang anangamin kin ko ana iti dayjay. Gapo kini mami. Jorin! Ha? Adda kay mo't gaya mon dad.
Kumusta ti ipapanyo iti balay da Uncle Dominic? Nagkarimat lang nga di na ibagbaga kini mami nga agdatdaton kan kini Elisa. Nagsayatan no kasta, Dad. Ngam, adaman sa lusudak ken ka, iyo. Anya day ta, Dad? Agpaiso ka di nga impod nom, a VIP kan ka ni Shasha. Kuha, Dad. Songbatan na kumayo. Uwan, Dad. Kayat mo kadi apagang angawan ti ayat dagiti babae. Apakay ramanan ni Elisa. Jorin. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.